Aldao, and we will start our parade. Interna kitang nagpupuro. Mga tugang, maray na pag-aaga po, nagpupo na po lakaw, magparada ang satuyang PNP Marshals. Yaon na po sa may Cáceres Street. Asin pirang minuto na sana, mahal-agi na digdi sa may General Luna. Asa digdi sa may state, sa may Plaza Quezon. Ito pong mga
Wala tururog pa na. Mayo sa Makdo, mayo. Maawat mi din pong pasalamatan ang mga nagsusuporta o ang support group na nga pong mamantinir ang pase orden at chance sa pagdalagan ng tutuyang Civic Parade. Iyo po ini ang Civicom Kabalikat, Civicom Region 5 under Mr. Archimedes Salvino, KB 3022, Regional Governor. Kaya pa po sa nagtarabang sa iya, iyo ang KB Civicom Region 5, Chapters KB 30 Naga, KB 645 Naga Central, KB 276 Milaor, KB 274 Minalabak, KB 275 Gainza, KB 187 Sipokot, KB 104 Pili, KB 120 Pamplona, KB 120 Alpha Pasakaw, KB 241 Libmanan, KB 217 Del Gallego, KB 176 Calabanga, KB 167 Rinconada, KB 278 Bula. Nakapalibot po sinda sa mga aagihan kang prosesyo akang Civic Parade tangali magtao po ng asistensya sa satuyang mga paradalan asin sa satuyang mga partisipantes ngunya na pagkaaga. First, in our Civic Parade 2016 is the motorcycle group of Naga City Police Office. Followed by the PNP Marshal. The PNP Marshal, headed by Police Senior Superintendent Julius Muñez, City Director. In behalf of City Director Muñez, we would like to acknowledge Police Superintendent Nino Berdin, Deputy City Director for Administration. Followed by the entrance of the colors.
Approaching the stage is the contingent coming from the Bureau of Fire Protection led by Chief Inspector Alberto Di Baguio, City Fire Marshal. Company Commander Inspector Peter Paul Mendoza. First Platoon Leader, headed by Senior Fire Inspector Domingo Salcedo. Second Platoon, led by Inspector Josephine Jeanette Barandon. Third Platoon, led by FO1 Maureen Labitag, wearing their tangerine uniform. Followed by the BFP firefighting equipment and apparatus rescue truck with mountain search and rescue team. So yan na po mga tugang, ang Bureau of Fire Protection headed by Chief Inspector Alberto Di Baguio, City Fire Marshal.